itu begitu kalau begini posisi gue. Mulu. Ambil lah. Iseng. Ribut. Oh, oke oke. Guys, sampai nih guys. Igus Timur Ramai. Kita lagi di mana guys? Kita di mana guys?
Nabawa-bawa mah helikopter. Nasa gagay, tinggal paling belakang. Kita di mana nih, Bos? Sekarang kita sudah tiba di Bandara Internasional Ngurah Bali bersama para tim disco. Asik sekali. Kita lihat sekeliling. Wangi. Dapat. Ano missing? Bagaimana adik bungsu? Ambil tonga. Ambil tong. Maaf. Ada yang mana betul? Ada Pak. Di bawah. Bagus, yang cantik. Laki-laki.
di Denpasar. Les. Ini efek daripada hujan. Hujan bagaimana ketemu sama gua?